إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala, naltaki maratan mukra. Kita jumpa sekali lagi dalam pembelajaran bahasa Arab mudah. Nahnu fi dirasati lugatil arabiyyati sahlah wa al-an nahnu fi al-fasli al-thani wal khamsin. Kita dalam kelas yang ke-52 min silsilati Kutub Al-Lughatil Arabiyyati Sahlah, daripada buku bersiri bahasa Arab mudah. Wa nahnu al-an fi al-kitabil khamis, kita dalam buku yang kelima. Al-an fi hadha darsi fi ad-darsi as-sadis, pelajaran ke-6 ini, nahnu nadrusu inna wa akhawatuha. Kita belajar inna dan akhawatuha. Wa qad bayantu lakum hadhihi al-qawaid. Saya telah terangkan tentang qawaid, kaedah-kaedah inna wa akhawatuha ini. Wala'allakum turaji'una durusakum. Saya harap pelajar telah ulang kaji pelajaran. Ahamu syai'in al-ismu alladhi ya'ti ba'da inna. Kata nama yang datang lepas daripada inna wa akhawatiha, dan akhawat, macam al-ismu alladhi ya'ti ba'da lakinna li'anna mansub. Mansub huna bermakna bil fathah. Mansub adalah bermakna kat sini berbaris atas. Idza kunna, kalau saya cakap misalnya al-faslu mufidun, kelas tersebut adalah berfaedah. Fa idza adkhaltu inna fa naqulu inna al-fasla mufidun, sesungguhnya kelas tersebut adalah sangat berguna. Fi tamarin nahnu fi ar-raqmi ats-tsamin, kita dalam nombor yang ke-8. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata kal misali. Gunakan, membuat ayat-ayat menggunakan kalimah-kalimah berikut. Misalun huna inna at-tabiba. Al-jumlah huna inna at-tabiba al-mutakhassisa alladhi ma'a al-marda al-an mashghulun jiddan. Maknahu, sesungguhnya seorang doktor lelaki pakar tersebut yang bersama dengan pesakit sekarang adalah sangat sibuk. Sekarang sangat sibuk. Fa inna at-tabiba al-mutakhassisa, sifat untuk at-tabiba. Fa inna at-tabiba al-mutakhassisa alladhi ma'al marda. Fa maridun mufrad jam'uhu marda. Marid adalah mufrad wa jam'un adalah marda. Al-ana, sekarang ini, mashghulun jiddan, adalah sangat sibuk. Sangat sibuk. Ar-raqmu awal yang pertama huna anna nazarata jaddi. Anna nazarata jaddi. Fa darasna bi anna huna anna mithlu inna. Anna adalah seperti inna, tufidu at-tawkid. Lakin anna ta'ti ba'da af'alin, datang dengan kata-kata kerja yang lain selain daripada qala. Misal huna naqulu sami'tu. Nah, sami'tu, saya dengar. Sami'tu anna nazarata jaddi maksurun. Nama sami'tu anna nazarata jaddi maksurun. Saya dengar sesungguhnya cermin mata datuk saya telah pecah. Sami'tu anna nazarata jaddi maksurun. Atau mungkin aku sami'tu anna nazarata jaddi dha'a minhu, hilang daripadanya. Dha'a minhu, nah, hilang daripadanya. Wa ma wajadahu, dan tidak jumpa. Ma wajadaha, dan tidak jumpa cermin mata tersebut. Wajadaha, limadha? Ha huna adalah nazarah, fa nazarah mu'annas. Ar-raqmu tsani, yang keduanya, li'anna su'ala. Fa al-jumlah huna jumlah ma ajabtu. Nah,
Au naqulu ma indi jawabun. Saya tidak ada jawapan. Au ma ajabtu. Nam. Ma ajabtu as-su'ala. Nam. Ma ajabtu as-su'ala li'anna su'ala al-mudarrisi sabun. Nama ma ajabtu as-su'ala. Ma ajabtu as-su'ala. Saya tidak jawab soalan tersebut li'anna as-su'ala. Li'anna su'al al-mudarrisi. Kerana soalan daripada guru tersebut li'anna su'ala al-mudarrisi sabun adalah susah. Fa li'anna huna min akhawati inna. Fa su'ala huwa ismu li'anna mansubun bi al-fathah. Dia adalah berbaris atas. Ar-raqmu thalith nomor 3 lakinna zawjaha. Lakinna zawjaha. Misal kita naqulu mathalan Muhammadun dhahaba ila al-amal. Nah, Muhammadun dhahaba, atau mungkin naqulu huna zawjaha adalah suami ya. Naqulu Aminatu dhahabat ila amal. Aminatu zahabat ila amal. Aminah telah pergi kerja. Lakinna zawjaha fil baiti, di rumah. Li'annahu maridun, kerana dia sakit. Maratan ukhra, Aminatu zahabat ila al-amali. Aminah telah pergi kerja. Lakinna zawjaha, zawja huwa ismu lakinna zawjaha, tetapi suaminya. Lakinna zawjaha fil baiti, di rumah. Li'annahu maridun, kerana dia sakit ya. Ar-raqmu rabi' nomor 4 la'alla ikhtibaru. La'alla درسنا لعل تفيد الإشفاق وترجي. فهنا لعل هنا ممكن معناه ترجي harapan أو معناه إشفاق معناه bimbang. فيمكننا أن نكون جمل. Kita boleh buat ayat jumlatan. نقول لعل اختبار. لعل الاختبار. نعم لعل الاختبار الذي سأجلس. نعم. أو مثلا نقول لعل الاختبار sabun. La'alla al-ikhtibar sabun. Nama saya bimbang ikhtibar itu adalah susah. La'alla al-ikhtibar sabun. Atau mungkin aku la'alla al-ikhtibar sahlun. Nama semoga peperiksaan tersebut adalah mudah. La'alla al-ikhtibar atau la'alla al-imtihana sahlun. Saya harap ikhtibar tersebut adalah mudah. Sema raqmu al-khamis nomor 5 ka'anna al-mushkilata. Ka'anna al-mushkilata. Ka'anna adalah seakan-akan. Nama al-mushkilata ismu ka'anna. Misal kita naqulu ka'anna al-mushkilata. Ka'anna al-mushkilata seakan-akan al-mushkilah allati waqa'at baina akhi wa ukhti, di antara saudara lelaki dan saudara perempuan saya. Kabiratun adalah besar. Misalun atau maratan ukhra ka'anna al-mushkilata allati waqa'at baina akhi wa ukhti kabiratun. Nah, seakan-akan muskilah yang berlaku di antara saudara lelaki dan saudara perempuan saya adalah besar. Kabiratun adalah besar. Wadah? فلعلكم تفهمون كيف نكون جملا, buat ayat-ayat bil-lughatil arabiyyati dalam bahasa Arab. Ar-raqmu tasi' nomor 9 kawin jumalan bi inna wa akhawatiha bin nazari ila surati. Buat ayat-ayat menggunakan inna ini wa akhawatuha bin nazari, melihat kepada surah gambar ini ya. Panahnu nara mathalan syajar pokok, syajaratun pokok, hafilatun bas, huna walad atau syabun ataupun seorang pemuda ataupun seorang kanak-kanak. Fa madza fa'ala? Huwa akala mauzan, makan pisang huna. Fa huna darajah adalah basikal. Darajah basikal. Misalun contoh dia innal hafilata launuha ahmaru. Innal hafilata sesungguhnya bas ini launuha, dia punya warna adalah ahmar, warnanya adalah merah. Raqmu asani nomor 2 li'anna. Fa mungkin kita naqulu nama al-hafilatu tatawaqqafat fi at-tariqi. Al-hafilatu tatawaqqafat fi at-tariqi, maknahu bas tersebut berhenti di jalan. Li'annaha ta'attalat, kerana dia rosak. Li'annaha ta'attalat,
kerana dia rosak. Li'annaha. Fa'aina ismu li'annaha huwa dhamir, li'annaha ta'talat, kerana dia rosak. Ar-raqmu salis, nombor 3 mana? Nama mungkin raqmu awal, raqmu awal, naqulu raqmu awal, mungkin naqulu inna ad-darrajata amama al-hafilati, sesungguhnya basikal tersebut berhadapan dengan bas. Inna ad-darrajata amama al-hafilati adalah berada di depan bas. Raqmu tsani nahnu kawanna jumlatan qabla qalil, kita telah buat ayat untuk nombor yang kedua. Al-an ar-raqmu tsalis, nombor 3, ka'anna. Fa mungkin kita naqulu ka'anna ad-darrajata. Ka'anna ad-darrajata, seakan-akan ad-darrajata mana? Ka'anna ad-darrajata li al-walad, kepunyaan kanak-kanak ini, kepunyaan kanak-kanak ini. Fa naqulu la'alla atau ka'anna ad-darrajata li al-walad, seakan-akan basikal ini adalah kepunyaan budak ini. Nama raqmu rabi', nombor 4, anna, misal kita naqulu nama sami'tu anna sa'ika, sami'tu anna sa'iqal hafilati, sami'tu anna sa'iqal hafilati, saya dengar bahawa sesungguhnya driver bus ini sa'iqal hafilati. Misal kita naqulu maridun, maridun adalah sakit. Sami'tu anna sa'iqal hafilati, saya dengar sesungguhnya driver bus ini sakit. Wadah? Ar-raqmul khamisu, nombor 5, lakinna adalah tetapi, lakinna. Okay, misalun naqulu al-hafilatu kabiratun. Al-hafilatu, misal al-hafilatu qadimatun. Bas ini adalah bas tersebut adalah lama. Al-hafilatu qadimatun. Lakinnaha jamilatun, tetapi dia adalah cantik. Wadah? Mungkin aku dulu lakinnaha sari'atun, tetapi dia laju. Misalun akhir, atau maratan ukhra, sekali lagi. Fa naqulu al-hafilatu qadimatun. Bas tersebut adalah lama, lakinnaha, tetapi dia adalah jamilatun wa sari'atun, dia cantik dan dia laju. Sari'atun adalah laju. Ar-raqmu sadis, nombor 6, la'alla. Fa naqulu la'alla al-hafilata. La'alla al-hafilata allati tahta asy-syajarati. La'alla al-hafilata allati tahta asy-syajarati. Saya bimbang bas yang berada di bawah pokok itu ta'talat. La'alla huna tufidu al-ishfaq. La'alla al-hafilata allati tawaqqafat tahta asy-syajarati, yang berhenti di bawah pokok itu, ta'talat adalah rosak. Wadah? Famaknahu yumkinuna an nukawwina jumalan bil lughatil arabiyyati idza fahimna hadhihi al-qa'idah. Ahamu syai'in ismu inna wa akhawatiha mansub huna bil fathah. Maknahu kata nama yang datang selepas daripada inna wa akhawatuha, dia adalah berbaris atas. La'allakum tafhamun. Wa nahnu natawaqafu huna. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.